Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Leta zunze ubumwe za Amerika zabuje abaturage bazo gukora ingendo bihugu 21 hirya no ku isi birimo Kongo Kinshasa. Kongo cyo kimwe n'ibihugu byashyizwe mu gatebo kamwe bashyizwe ku rwego rwa 4. Leta ya Amerika isobanura ibihugu biri kuri uru rwego nk'ibiteje cyane ikibazo. Ikindi kabide bifite ubushobozi bwo kuba yatabara abanyamerika babiri bo mu gihe bakeneye ubufasha bwihuse. Yabwiye abaturage bahita hamwe habi cyane bityo bushobora kwikira mu bibazo bikomeye mu gihe mwakwerekezayo. Ibihugu Amerika yasabye abaturage babyo kwirinda birimo ibikunze kurangwamo intambara nibisanzwe bidacana uwakana Amerika. Usibye Kongo Kinshasa ibindi bihugu birimo Afghanistan, Bielorusi, Birmania, Burkina Faso, Repubulika Centrafrica, Haiti, Iran, Iraq, Libani, Libya, Mali, Korea ya Ruguru, Uburusiya, Somalia, Sudani y'Epfo, Syria, Ukraine, Venezuela n'igihugu cya Yemen. Icyakora Amerika iri mu biganiro byo gushakira amahoro Kongo Kinshasa nubwo batazwi kizavamo. Inzego zindi nazo ngo ziri gushaka ko ibintu byajya mu buryo. Ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa kuri ubu bwarakajwe n'abahagarariye urwego rw'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mupaka IGVM. Baganira n'abayobozi b'UFC tariki 2 Kamena umuyobozi w'IGVM Rokishorwe n'abandi bakorera muri uru rwego basuye ubuyobozi bwa UFC ku rwego rw'intara Kivu y'Amajyaruguru baganira ku mahoro ndetse n'umutekano. Muri ibyo biganiro guverineri w'iyo ntara Bahati Erasto Musanga yijeje IGVM ubufatanye mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu bice bigenzurwa na UFC. Shorwe yaravuze ati mbere na mbere ndagira ngo nshimire guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru nazanye n'itsinda ryanjye kugira ngo tuganire. Ndashimira UFC ko yaduhaye amahirwe yo guhura nawe twaganire nk'umuvandimwe ku bibazo bitandukanye bibangamiye intara. Uyu muyobozi yasobanuye ko byajyanye itsinda rya IGVM muri Kivu y'Amajyaruguru ari ukugenzura uko umutekano uhagaze nk'uko biri mu nshingano z'uru rwego bityo ko nta kibazo kirimo. Ambasade ya Kongo Burundi ku itariki 3 Kamena yandikiye umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR ibaruwa yamagana urugendo rw'itsinda rya IGVM muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ambasade yasobanuye ko UFC bungabanije umutekano wa Kivu y'Amajyaruguru bityo itsinda rya IGVM ryagiye gushyigikira ihuriro bihabanye n'amahame y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'indi miryango iharanira amahoro. Yasabye umunyamabanga mukuru wa ICGLR kugaragaza uruhande ishyigikiye hagati ya leta ya Kongo na UFC igenzura ibice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ku rundi ruhande Frank Diongo washinze ishyaka MRC Mouvement Radical pour le Changement ritavuga n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa yatangaje nta guca ku ruhande ko ashaka gukura ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ubu butumwa yabutanze nyuma y'intumwa zaturutse mu bihugu bitandukanye by'Uburayi na Amerika ku itariki 2 Kamena zihuye na Joseph Kabila Kabange wategetse Kongo Kinshasa. Ubu uri mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru kuva muri Gicurasi. Diongo ataho ndi Buruseli nohereje Goma intumwa za MRC sinabohereje kuganira si ugushyikirana ahubwo no gutangiza gahunda yo guca kubiri byuzuye n'ubutegetsi buriho. Uyu munyapolitiki uri mu buhungiro mu Birigi yanasobanuye ko intumwa zanahuye n'abayobozi bo muri UFC barimo Colonel Inanga Bertrand Bisimwa Frederic Nikinamico General Sultani Makenga. Ati ubutumwa n'ikireho umukono bw'abagejwe buri mwe washifunze ntabwo ari ubwa diplomasi no umushinga ugamije gukura ubutegetsi bw'igitugu. Yavuze ko nyuma y'uko Kabila yaje ijambo ku banyekongo tariki ya 23 Gicurasi uyu mwaka na mbere y'uko ajya mu mujyi wa Goma bageneye ikiganiro kitaziguye bimenye ko ubutegetsi bwa Tshisekedi butemewe n'amategeko. Diongo avuga ko gahunda yo gukura ubutegetsi bwa Tshisekedi izashingira ku ngingo 33 y'itegeko nshinga rya Kongo y'abanyekongo uburenganzira bwo kurwanya kubera ko amategeko atabwemera. Uyu munyapolitiki yatangaje ko akorana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ari imbogamizi abaceceka bakaba bafatanyabikorwa bityo ko yemeje kurwana urugamba n'imbaraga ze zose kandi ngo igihe cyo kurutangiza cyarageze. Ku rundi ruhande ariko birasa n'ibiganiro bya Qatar byabuzaga UFC na Kongo Kinshasa byahagaze bidatanze umusaruro. Intumwa za leta ya Kongo n'iz'uruhande rw'inyeshyamba z'Ventura zavuye Doha muri Qatar muri iki cyumweru nta ntambwe n'iteye mu biganiro byo kugerageza kugera ku mahoro nk'uko umwe mu babyitabiriye utifuje gutangazwa amazina yabwiye ikinyamakuru BBC. Mu kwezi kwa 4 impande zombi zasohoye amatangazo ko zifuza guhagarika imirwano no kugera ku mahoro biciye mu biganiro. Leta ya Qatar hamwe na leta z'ubumwe za Amerika bashyize imbaraga mu guhuza impande zombi mu kugerageza kugera ku mahoro. Idoha mu murwa mukuru wa Qatar intumwa z'impande zombi zahageze mu ntangiriro z'ukwezi kwa 5 ngo zitagira ibiganiro. Bagombaga kumara iminsi 5 ariko bamaze igera kuri 30. Umwe mu babyitabiriye ku ruhande rwa Ventura bwebise ko impande zombi zakomeje kuranira kuko buri ruhande rutsimbaraye ku byo rusaba. Ati nta ntambwe niyatewe. Uyu yavuze ko Kinshasa Ventura kurekura imijyi ya Bukavu na Goma n'ibindi bice bafashe kugira ngo ibyo uyu mutwe usaba byumvwe. Ibyo avuga ko badakozwa. Ibiro n'amakuru by'Abongereza leta zivuga ko Qatar yahaye impande zombi inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro igasaba intumwa za Doha kujya kuvugana n'abakuru bazo kuri iyo nyandiko mbere y'uko zongera kugaruka mu biganiro. Uyu witabiriye ibiganiro avuga ko Doha inama zahuje impande zombi bibona nkubone ari nkeya ko izindi akenshi zahuzaga intumwa za Qatar na buri ruhande ukwarwo. Uyu avuga ko iyo nyandiko y'amahoro imaze igihe iganirwaho Doha ariko impande zombi zaniwe kuyumvikanaho. Umuhate wa Doha ugeze ahangaha mu gihe umuhate wa Washington urimo guhuza u Rwanda na Kongo ushyigikiwe n'ubumwe bwa Afurika byitezwe ko impande zombi zishobora gusinya amasezerano y'amahoro muri iyi mpeshyi. Leta ya Kongo n'ibihugu bimwe by'uburengerazuba bishinja u Rwanda guha Ventura intwaro n'ingabo zo gufasha izi nyeshyamba byo leta ya Kigali yagana. Kigali na bimwe mu bihugu by'uburengerazuba kandi nabyo bishinja Kongo Kinshasa gukorana na FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikavuga ko ari byo byatumye ifata ingamba zo kwirinda
Kinshasa n'ibyo ngibyo irabihakana. Abasesenguzi bagaragaza ko umuhate wa Washington ahanini ushingiye ku kuba Amerika ishaka inyungu mu bucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo Kinshasa. Mu kwezi gushize leta ya Kongo n'u Rwanda buri ruhande rwahaye leta zimwe za Amerika inyandiko zikubiyemo ibyo bifuza kuba biri mu masezerano y'amahoro hagati y'ubutegetsi bw'ibi bihugu. Ibyo Masad Bulos umujyanama wa Amerika yise intambwe ikomeye. Byitezwe ko uruhande rwa Amerika ruhana impande zombi zikumvikana ku byifuzwa mu ruhande mbere y'uko abategetsi b'u Rwanda na Kongo bagiye Washington gusinya amasezerano y'amahoro nk'uko ubutegetsi bwa Trump bwabitangaje mbere. Leta ya Washington yavuze ko izi mpande zombi zigera ku masezerano y'amahoro hazakurikiraho ishoramari rya miliyari z'amadolari za kompanyi z'abanyamerika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubucuruzi ku Rwanda ndetse na Kongo. Ntibizwi neza ibyo impande zombi zisaba muri uyu muhate wa Amerika, ariko Amerika mbere yavuze ko impungenge za buri ruhande izisanzwe hari nuko Kinshasa isaba kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo, Kigali igasaba gusenya FDLR zigomba kurebwaho no kubarizwa muri ayo masezerano y'amahoro. Hagati y'ubumwe bwa Afurika nabwo bukomeza kugerageza umuhate wabwo biciye kuri Perezida Frenias Simbe wa Togo wagenwe nk'umuhuza. Muri iki cyumweru yahuye na Madame Bintou Keita umukuru wa MONUSCO nyuma y'uko yahuye na Martin Fayulu utavuga n'ubutegetsi bwa Kongo hamwe n'itsinda ry'abanyamadini ryaho. Muri uwo muhate wo gushaka amahoro kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Togo kuwa gatatu yari Kinshasa noneho aganira na Perezida Tshisekedi. Igihugu cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda kimaze imyaka isaga 30 ibibazo by'umutekano biterwa n'imitwe yitwaje intwaro yabaye uburo buhuye muri kiriya gihugu. Colonel Nangwe wari FC Ventura rwanya ubutegetsi bwa Kongo buyagaragaje ko Perezida Tshisekedi adashobora kumva binyuze mu nzira z'ubworoherane. Muri Werurwe leta ya Qatar yatangiye guhuza FC Ventura n'ubutegetsi bwa Kongo, ariko bigaragara ko impande zombi zananiwe kumvikana ku ngamba zaganisha ku masezerano y'amahoro agamije gukemura impamvu muzi y'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mu ntangiriro za Mata FC Ventura yakuye abarwanyi be mu mujyi wa Walikale no mu bice bihana imbibi hatabaye imirwano yerekana ko ufite ubushake bwo kugirana na leta ya Kongo amasezerano y'amahoro. Iri rono rero ryasabye leta ya Kongo nayo gufungura abantu baganirwa barimo abakekwaho gukorana naryo no kuba abanyamuryango baryo nk'icyemezo gishimangira ko naryo rikuba ryakuye abarwanyi muri Walikale, ariko ntabwo yabyubahirije. Mu kiganiro Dr Alexis Detse wabaye senateri mu Bubiligi Nanga yagaragaje ko FC Ventura yizera gahunda ya Qatar ndetse n'izindi zigamije kuzana amahoro kuko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kitazahagarikwa n'intambara. Nanga yatangaje ko ikibazo ibiganiro bya Qatar birigurana cyari uko Tshisekedi atabiha agaciro kuko akomeje kwitegura kugaba ibitero kuri FC Ventura. Ati Tshisekedi yumva gusa ururimi rw'imbaraga, nta mahoro ashaka, turabizi ko ashaka kudutera yanatangiye kudutera, turabizi ko adafata gahunda yaduha nk'amahitamo. Kuvuga FC Ventura yafataga Guma na Bukavu, leta ya Kongo yafunze banki zikorera muri iyi mijyi mu rwego rwo guhima abarwanyi b'iri huriro. Gusa Nanga yagaragaje ko abaturage ari iki cyemezo cyagizeho ingaruka ku buryo bukomeye. Nanga kandi yagaragaje ko Tshisekedi agira irondamoko n'ironda Karere kuko FC Ventura iza kuba yarafashe mu ntara Kasai umukuru w'igihugu akomokamo ngo banki zabo zitari gufungwa. Ati Tshisekedi ari guhana abaturage bo mu burasirazuba, yafunze amafaranga muri banki ntabwo ari kubikora iyo bari muri Kasai. Nanga yashimangiye ko FC Ventura ishaka guhindura imiyoborere ya Kongo ikuba kumwe n'ubwiyunge mu banyekongo. Igisirikare cy'igihugu cyasenywe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse n'umubano mwiza n'ibihugu bituranye. Icyakora Tshisekedi nawe kwegereza bamwe mu bamurwanyaga nka Martin Fayulu babonanye kuwa kane. Martin Fayulu ni umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Yahuye na Tshisekedi amusaba kuganira n'abagariye Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani. Fayulu yasanze Tshisekedi mu biro byo ku itariki 5 nk'uko araherutse kubiteguza. Baganira ku buryo bakwifatanya kurwana n'ibibazo bibangamiye Kongo Kinshasa, cyane cyane intambara mu burasirazuba bw'igihugu. Guhura ko abanyapolitiki bombi babanye mu iraramo rwanya ubutegetsi bwa Kongo byaratunguranye kuko basanzwe badacana uwaka biturutse ku kudahuza ku byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera za 2018. Fayulu n'ubu aracyashimangira ko ari we watsinze aya matora kandi ko ari we perezida watowe n'abanyekongo bose nubwo Tshisekedi amaze imyaka 7 ku butegetsi. Ubwo Fayulu yarerekejwe n'abayobozi bo mu ishyaka SD yinjiraga mu biro by'umukuru w'igihugu ahoberanye na Tshisekedi nk'ikimenyetso cy'ubwiyunge mbere y'uko batangira ikiganiro cyo gusaza inzobe. Nyuma y'amasaha biraganira na Tshisekedi, Fayulu yasobanurira abanyamakuru ko babwiye umukuru w'igihugu ko bakeneye guhurira mu biganiro bihuza abanyagihugu kandi ko umuntu utazabyitabira atazabakunda icyo gihugu. Ati igihugu kiri mu bibazo bikomeye cyane, twateye impande zose, dukeneye kunga ubumwe ku rwego rw'igihugu. Naje kumbwira ko nta bisubizo 36 bihari, dukeneye guhura mu biganiro by'abenegihugu kandi umuntu utazaza ntazabakunda iki gihugu. Inama y'Abepiskopi Gatolika muri Kongo ni Anglikani mu ntangiriro z'uyu mwaka yatangije gahunda ihuriyeho igamije guhuza abanyekongo kugira ngo bafatanye mu gushaka ibisubizo by'ibibazo bibangamiye igihugu cyabo. Senko na Isese baganira n'aba mu gihugu, aba mu mahanga ndetse n'abayobozi barese mu miturire barwanya ubutegetsi bwa Kongo. Bashimangira kugira ngo ibisubizo biboneke bisaba ko hatagira umunyekongo uhezwa. Fayulu yagaragaje ko yifuza ko Senko na Isese byayobora ibiganiro by'abenegihugu, asaba Tshisekedi guhura n'abahagariye amadini. Ati namusabye gukora ibishoboka agahura n'abashumba ba Senko na Isese kugira ngo baganire kuri gahunda batangije. Ubwo Fayulu yatangazaga ko ashaka guhura na Tshisekedi, hari amakuru yawizwaga ko ashaka kuyobora guverinoma nshya ya Kongo. Gusa yabwiye abanyamakuru ati ibyo ntibyawe hataraba ibiganiro. Imbarutso y'ibyo biganiro n'uruzinduko rwa Joseph Kabila wayoboye Kongo Kinshasa ari kugira ngo umujyi wa Goma kuva mu kwezi gushize aho akomeje kuganira mu byiciro bitandukanye ku buryo amahoro yaboneka mu gihugu cyabo.
Minisitiri w'ubutabera Kongo Kinshasa ariko kandi Constant Mutamba yamaze amasaha 8 hatwa ibibazo n'umushinjacyaha bwo ku rwego rusesa imanza ku cyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. N'ubwa kabiri Minisitiri Mutamba ageze imbere y'abashinjacyaha nyuma yaho inteko ishinga amategeko ya Kongo itanze uburenganzira bwo kumukurikiranaho iki cyaha ku itariki ya 29 Gicurasi nk'uko byagenze ku itariki 3 Kamena no ku itariki 3 nabwo yagiye mu biro by'umushinjacyaha mukuru aherekejwe n'abanyamategeko be ndetse n'abaturage benshi bamushyigikiye bagenaga basakuza aho banyuraga hose. Bitewe n'akavuyo abaturage bari bafite ku biro by'umushinjacyaha hoherejwe abapolisi benshi bagiriza kubatatanya bakoresha ibyuka biryana mu maso. Minisitiri Mutamba ageze ku biro by'umushinjacyaha mukuru saa 7 z'amanywa, ni ukuvuga amasaha ya Kigali, saa 3 z'ijoro nibwo umushinjacyaha Sylvain Karwira yamurekuye aratamumenyesha ko azongera kwitaba ku itariki 9. Ubwo Minisitiri Mutamba ari imbere ya komisiyo yihariye y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gusuzuma dosiye ye, yemeye ko miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyijwe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani yeberejwe kuri konti y'ikigo cy'abaringa asaba imbabazi. Uyu muyobozi kandi yavuze ko kuva aba minisitiri yahuye n'imbogamizi zitandukanye kuko afitanye amakimbirane na Minisitiri w'Intebe Justice Uminwa utakimwifuza kuba muri guverinoma. Mutamba yarahiye ko atazigera yitaba umushinjacyaha mu rukiko rusesa imanza kuko ngo ubuyobozi wabwo Filime Mvonde adafite ububasha bwo kumuhamagaza uko nawe akurikiranyweho kunyereza 900 by'amayero, ni ukuvuga miliyoni y'amadolari yaguzemo inzu mu gihugu cy'Ububirigi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe banki y'isi yatangaje ko yisubiyeho ikemera gukorana na Uganda mu mishinga y'iterambere nyuma y'imyaka ibiri ihagaritse imikoranire n'iki gihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda cyashinzwe gutora itegeko rihana ubutinganyi. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byavuze ko banki y'isi yavuze ko yaganiriye n'ubutegetsi bwa Kampala bukerekana ko imbogamizi banki y'isi yari ifite zo kuba abamwe iki cyiciro bazajya bahezwa nta mpungenge bigiteje muri iki gihe. Abasesenguzi bavuze ko banki y'isi ari umufatanyabikorwa w'imena mu mishinga minini y'iterambere muri Uganda, ariko bakayinenga ko ikoresha izi nkunga ishaka kugira ijambo mu mitegekere y'igihugu. Itegeko rihana ubutinganyi muri Uganda ryavugishije isi yose hamwe, bavuze ko rigamije kugira nabi abatabona ibintu kimwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni bakajya babita abatinganyi bagamije kubahungeta. Uganda yahereye igaragaza ko mu muco w'igihugu ubutinganyi butarimo, ndetse Perezida Museveni ahagarara ashize amanga avuga ko azemera abantu be bagapfa aho kwemera ibyo basekuruza baziririzaga. Iri tegeko rifite igihano cy'urupfu ku bantu bahamwa n'ubutinganyi bwo ku rwego ndengakamere no kuba bafungwa burundu mu gihe ufashwe wamamaza ubutinganyi mu gihugu. Nasimbukiye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Banditswe umunyapolitiki wo mu ishyaka Chadema ritavuga n'ubutegetsi Bwana God Bless Lema yangiye gusohoka mu gihugu bakamusubizayo ubwo yarageze ku mupaka uhuza Tanzania na Kenya. Ibinyamakuru bya Tanzania byavuze ko Bwana God Bless yabwiwe ko ari ibintu agomba kubanza kuzuza agahabwa uruhushya rwo gusohoka igihugu n'urwego rukuru rubishinzwe. Leta ya Tanzania yavuze ko ibi nta mpamvu za politiki zirimo, ari amabwiriza asanzwe agenga abantu bashaka gusohoka igihugu muri Tanzania. Uyu munyapolitiki wigeze koherezwa ku ngufu mu buhungiro muri 2020 yavuze ko kubuza gusohoka igihugu ari umugambi wa Perezida Samia Suluhu Hassan wo kubangamira abatavugamwe nabo imbere y'amatora yo mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Abarwanashyaka benshi ba Chadema muri Tanzania bamaze igihe batabwa muri yombi, ndetse na Tundurusu perezida w'iri shyaka arafunzwe akekwaho ubugambanyi ku gihugu no kugumura abaturage. Perezida Samia Suluhu wa Tanzania ashinjwa kuba umwe mu bategetsi bategekesha inkoni y'icyuma muri kano karere ndetse no muri Afurika yose muri rusange. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Kenya, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Manitswe Depite George Koyimburu uhagarariye akarere ka Juja mu nteko ishinga amategeko ya Kenya yamaganye amakuru yavuga ko barihimbiye inkuru yo gushimutwa agamije guca igikuba. Yavuze ko mu manda yo gushimuta abantu ku manywa y'ihangu muri Kenya, uyu mugabo yavuze ko ku itariki ya 25 ukwezi kwa gatanu yaravuye mu misabura n'amabandara muyora aterera mu modoka ajya kumunigagura mu makawa atabarwa n'Imana. Uyu mugabo bivuga ko yafashwe n'abataramenyekana avuye ku kiliziya mu ntara ya Kiyambu. Umugore yarakomeretse ubwo yashaka kumutabara ntibikunde. Uwo mudepite wavugiraga mu bitaro warwariye ku wa gatandatu yavuze ko yatabawe n'umumotari wamugezeho ubwenge bwagiye aratabaza bamugeza kwa muganga. Bwana George Koyimburi yamaganye bavuze ko yishimuse agamije guharabika ubutegetsi bwa Perezida William Ruto, asaba abantu kudakinira ku kaboreke, ndetse asaba ko basengera Kenya ngo ugeze habe niba amabanda ashobora gushimuta umudepite ku manywa y'ihangu. Rwanda rusanzwe ngo rwarashize. Polisi ya Kenya yari iherutse gutangaza ko umudepite yahimbye ikinyoma ko yashimuswe agamije guhunga iperereza ry'amagendo yakorwagaho. Hari abanyapolitiki babwiye umukuru wa polisi ya Kenya ko niba ashaka kujya kumvikanisha ko abantu badashimutwa mu gihugu akwiye kujya kubibwira inka Nyabugogo, kuko nawe atari hejuru y'ijuru yazashimutwa cyangwa se umwana we agashimutwa nk'uko Minisitiri Justin Muturi yashimutswe kandi se ari minisitiri. Hanze y'akarere muri Afurika, itsinda ry'abaganira ry'abacanshuro ba Rusiya ryavuze ko ririmo kuva muri Mali nyuma y'icyo ry'isirangira ry'ubutumwa nyamukuru bwaryo muri icyo gihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba. Itsinda ry'abaganira rikurira muri Mali kuva mu mwaka wa 2021 aho rikorana n'igisirikare cy'icyo gihugu mu guhangana n'intagondwa zigendera ku mamakazi ya Kisilamu. Mu butumwa iryo tsinda ryatangaje kuri shene yo ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram, waganira yavuze ko arwanje iterabwoba ifatanyije n'abaturage ba Mali yica intagondwa zibarirwa mu bihumbi n'abakomando bazo bari
bamaze imyaka bakora iterabwoba ku basivile. Uku kuva muri Mali ko abacanshuro kwatangajwe kuwa gatanu kwabereye umunsi umwe n'amakuru ava ko abasirikare ba Mali bavuye mu kigo kinini cya gisirikare kiri hagati mu gihugu nyuma y'uko kigabwe igitero cya kabiri cyicwemo abantu cyabaye nta cyumweru gishize habaye ikindi gitero. Mali imaze imyaka irenga 10 ihanganye n'intagondwa zigendera ku mahamakazi ya Kisilamu. Nyuma y'igihe cyari gishize kandi leta ishinjwa kunanirwa gukemura iki kibazo cy'umutekano muke, igisirikare cyafashe ubutegetsi muri Gicurasi mu mwaka wa 2021 mu irika ry'ubutegetsi rya kabiri igisirikare cyari gikoze mu gihe kitageze ku mwaka. Abasirikare b'Ubufaransa mbere bari borejwe muri iki gihugu gufasha leta iyobowe n'abasivile bavuye muri iki gihugu mu mwaka wa 2022. Icyo gihe agatsiko k'igisirikare kari ku butegetsi muri Mali kari karamaze gutangira gukorana n'abacanshuro b'Abarusiya mu kurwanya intagondwa. Mu byumweru byavuga ngaha bishize ibitero by'intagondwa zigendera ku mahamakazi ya Kisilamu byariyongera mu bigo bya gisirikare by'uno iki gihugu. Ku cyumweru gishize umutwe ufitanye isano n'umutwe wa Al-Qaeda wavuze ko wagabye igitero gikomeye mu mujyi wa Burkesi no mu kigo cya gisirikare cyo muri uwo mujyi. Ibiro ntaramakuru Reuters byasubiyemo amagambo y'abavuganye nabyo bavuze ko abasirikare barenga 30 biciwe muri icyo gitero. Kuwa mbere uwo mutwe n'ubundi witwa GNM wavuze ko wagabye igitero mu mujyi bumbatiye amateka ya Timbuktu, aho abaturage bavuze ko bumvise amasasu n'ibiturika. Inyeshyamba zanamaganye igitero ku bindiro by'ingabo biri mu cyaro cya Mahu mu karere ka Sikaso kari mu majyepfo y'u burasirazuba bw'igihugu zicamo 5. Abatuye babwira n'amakuru wa FPI ko abasirikare bavuye mu kigo cya Burkesi nyuma y'uko ikindi gitero cyo kuwa kane cyiciyemo benshi. Umusirikare watanze amakuru yavuze ko kuva kwabo ko arimo kureba imbere ku busabe bw'ubuyobozi bwa gisirikare nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abafaransa byabitangaje. Ubwo kwiyongera ku bitero mu karere ka Sahel kongera impungenge ku kamaro ka Wagner muri ako karere. Nubwo uwo mutwe witwara gisirikare watangaje kuva muri Mali, ingabo z'Urusiya zizakomeza kugira uruhare mu nzego z'umutekano z'icyo gihugu. Abarwanyi mu mutwe wa Africa Corps, umutwe wa canshuro wa Rusiya wa keba uteganyijwe gusigara ukora ibikorwa bya Wagner muri Afrika bazaguma muri Mali. Urusiya burimo kurushaho kugira ijambo mu bya gisirikare, politiki n'ubukungu muri Afrika y'Iburengerazuba no muri Afrika yo hagati. Iryo tangazo ryo kuwa gatanu ntiryavuze niba Wagner izava muri Central Africa ahari ibiro bikuru byabo kuri uyu mugabane. Mu makuru mpuzamahanga mubwira ko umukuru w'umujyi wa Kharkiv muri Ukraine yavuze ko abantu nibura 3 bishwe n'abandi 21 barakomereka mu gitero cya mbere kinini cyane cy'indege nto zitagira intambara cyangwa se drones Uburusiya bwagabye muri umujyi wa kabiri munini muri Ukraine. Meya Ihor Terekov yavuze ko mu ijoro ryakeye Uburusiya bworeje drone 48 hamwe n'ibisasu 2 bya misile n'ibisasu 4 bifite uburyo bubuyobora, aho byoherejwe bizwi nka gliding bombs muri uwo mujyi wo mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Ukraine. Icyo gitero cy'iterabwoba ryo ku mugaragaro atera ibintu byinshi byangiritse. Meya wa Kharkiv yavuze ko inyubako 18 n'amacumbi hamwe n'ingo 13 byarashwe muri uwo mujyi mu ijoro ryo kuwa gatanu. Yongeraho kurinja n'umukobwa w'imyaka 14 bari mu bakomeretse. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine yashishikarije inshuti zayo kongera igitutu ku Burusiya no gufasha izindi ngamba zo gukomeza Ukraine kurushaho, no kuvuga kongera imbaraga mu ibyo bitero bishya by'Uburusiya. Mbere y'abo bantu 6 barishwe n'abandi 80 barakomereka mu bice bitandukanye byo muri Ukraine mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu. Ubwo Uburusiya bwagabaga igitero cya drone zenga magana na misile 40. Uburusiya bwavuze ko icyo gitero cyo mu kirere cyo mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu cyari cyo gusubiza ku bikorwa by'iterabwoba bw'ubutegetsi bwa Kiev. Uburusiya bwavuze ko bwarashe ku bantu hanyuranye igisirikare cya Ukraine gikorera. Ibyo byabaye hashize iminsi Ukraine igabye igitero cy'ubwihanuza cumu cya drone ku ndege zikomeye z'intambara z'Uburusiya ku bibuga 4 by'indege za gisirikare biri imbere kure mu Burusiya. Urwego rw'ubutasi bw'imbere mu gihugu cya Ukraine rwavuze ko indege muri 40 z'Uburusiya zarashwe muri icyo gitero cyo ku cyumweru gishize cyiswe Operation Spiderweb. Ukraine ivuga ko muri icyo gitero cyayo yakoresheje drone 117 zabanje koherezwa mu Burusiya mu buryo bw'amagendo, nuko zishyirwa imbere mu bubiko bukoze mu giti, zishyirwa inyuma mu modoka z'amakamyo, zihishwa munsi y'ibisenge bishobora gukurwaho mu buryo bw'iyakure. Uko bigaragara ayo makamyo yaje gutwarwa yerekezwa ahantu hanyuranye hegera ibibuga by'indege za gisirikare by'Uburusiya, atwaye n'abashoferi bisa nkaho batari bazi imizigo batwaye. Nuko izo drone zihagurutswa muri ayo makamyo mu buryo bw'iyakure. Ubwo aganiraga n'abanyamakuru kuwa gatanu nijoro, Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko abanya-Ukraine bahaye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin impamvu yo kujyayo mu ijoro ry'ejo, ni ukuvuga kuwa kane akabamishaho ibisasu. Uburusiya bwagabye igitero gisesuye kuri Ukraine kuva muri Gashyantare hari 2022. Hanyuma ku gusoza mubwire ko intambara y'amagambo Uburusiya hagati ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Elon Musk, umunyemari akaba ari umukire wa mbere ku isi, ku guterana amagambo kwatangiye mu cyumweru cyashize ubwo umuherwe Elon Musk akaba na nyiri sosiyete zitandukanye zirimo Tesla ikora imodoka zikoresha amashanyarazi, X Space ndetse n'urubuga X, yasezeraga ku nshingano yari afite ku butegetsi bwa Amerika nko kuri ikigo gishinzwe kunoza imikorere ya leta cyangwa se DOGE. Izi nshingano yazawe ubwo Donald Trump yaragarutse muri White House nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uburyo Elon Musk yarabanye neza mu bikorwa byo kwiyamamaza mu ntera igira iti Make America Great Again. Aba bakomeje kubana neza kugeza ubwo Elon Musk mu ruhame atangiye kunenga zimwe muri gahunda za leta zirimo umushinga w'itegeko ryayo n'ibyo Amerika ishora mu mafaranga, akavuga ko ari ibintu bigayitse.
uyu mugabo utagira ipfana ku mbuga nkoranyambaga yanenze uwo mushinga urimo kugabanya imisoro, agaragaza ko kuwemeza ari amakosa akomeye ashobora kujyana igihugu mu manga, aho ibyo gisohora bizajya biruta ibyo cyinjiza. Byaje kugeraho Elon ajya kuri X ati yatangira Trump yari kuba yaratsinzwe amatora. Hano Trump nawe utagira ipfana yatangiye gukoresha urubuga rwe rwa Truth Social asubizanya na Elon Musk. Donald Trump uretse kuvuga ko Elon ari umugabo ukennye ufite ibibazo, ati sintekereza kuri Elon afite ibibazo. Donald Trump byavuze ko yafashe umwanzuro wo kugurisha imodoka yo mu bwoko bwa Tesla. Ibi byatangiye kugira ingaruka ku gaciro ka Tesla kuko kahise kagwa ku gipimo cya 14%, bituma agaciro kayo kagabanuka miliyari 150 z'amadolari. Elon wenyine yahise atakaza miliyari 23 z'amadolari mu mutungo we bwite mu masaha make. Ubwo bushyamirane na Perezida Trump butangiye.